Voice of the People Party, Chanjil District, Kalayo Jingtim, Banalor Kalai Folklore, Bakasokar Jala Kalapalaj, Shaka Giant Hills Autonomous District Council, Nakadaban See Yakatulop Jokinak Tray, Kasokar Jala Kalapalaj, Usa Art Folklore, Yakabha, Kabedi, Baka Chichisi Kadibanyo, Nakalang Kasokar Jala. Walada Usiam GHDC, Yakaji Kando, Bakininam Jokasang Voice of the People Party, Menen Kasngi. Umshamnya tu ia kan dika art folklore ke belayo nalor ke live folklore dan mereka seng hadim pada depan ai jeng tu kasarkar kali tu pada depan pelaj ia kan dika pisah segi board punya jaga district council pok Giant Hills district bahkan dika pisah kalau dan meta bat ke Giant Hills Autonomous District Council hakabedi bagi yo ia pisah sa art folklore kemampuan menta pisah barok ladan san folklore nak kalian kena ngalam jaga sang Voice of the People Party ne pok Giant Hills district kila kentu ya usi yang bawa di pemera ba ya kan art folklore tengka ada ke juga poru dengan siudap no ya ketulap ke jon hikai de masih shimnai kan bawa ong makam syak ke treasury lagi kendon ai juga treasury kemudian setia kan dengan jengkang kemudian kalian kena dalam ke VVP kila kentu ya usi yang dawa bawa di masih baik ya kan ketulap kan kom ke pisah ke belah ada ke sokar syaka JCDC ke balong palat san folklore tengka Lalu perur hakba kita ong ban siu kumba sau benai ya ke tulok jong kinong trei ndrei ke penlengo ini hatu menta kalong ba kinong trei kidang yo dang si benai ke kani ka bet iklam kelakut de hadim ke ji kendu jongi yau new CM te ula pensyai ba kimla ban siu chisit siu namar ka treasury kampediang de ki haban pha si benai hadin si benai di nakalian jungi kum parti ngin sebutin ngin sele ekran support treasury lada kalong kepala namar ka dues payment di try lada kalong kepala kin ailat kin ban siudep no ka council ya ka ni ka bai tre jong kini ki staff hang ni te ka baar ka jing ya kren ke jungi kalong ba ngi kwa ba ya katu kala ka prut ba kila dep bar kin siudep bat ya kani ka ba kindang yo ro kin penyaj bet syakani ka syaka jingsiu ya ka tulok jo kinong tre te usi emro lai kubur ya kata bawong kanu ka pisah ka baka council ka yo kin pelej bet syakani ka jingsiu tulok tapi kata hi ka jing ya kenduk ka jongi bat ngiong ba lada ka council kamla ya ka ban peni ba ka council kala don ya kani ka pisah ka ba biang ban siu ya kani ka baitrai kinong tre hang ni hapo benai agos ngina kali yang jong ke parti ngila de perfect lupa ya ka ban pelong ya kani ka jing ki pai ba ya ka ban pen kongu ya kani ka isi te kum balong meta na kali yang CM ula ya thu ba kani ka pisah lani kani ka share ka ba ka street comment ka de ban siu sya kani ka council ke jong iru kila ya le sistem under process tingi kerben ba ka sarkar jelakan pelai ploy ya kani ka pisah ka basa jong ka council kenang ba ka council ru kan yo ban pendep ya kani ka dues payment jong kini ki nong tre